Meda say and so me wakwa baby me Adom TV. Badwam health tips na o hwe no medie fia amankwa tamaklo me doctor Edu Waten eguso. And na ye de ba na wie na wo twi mu aboa ye mpapa pa fi na akoi no. Nhuti paye baby ne nam bia na amamani ada ho. Emu ye deni a fast. Me kwat na ye ho na fe endpoint for to me ahwem. Da ogana so ya na say. Na wo twi mu ya de. Em say 150 de. The whole year kwa ya yenwie. Sa. What am ye di wie ne efie yenhwe complications any treatment. Me da se pa na wo twi mu nyina ye di nkomo afa etipaye. Ne achechire mu say the types of headaches. Am ye hu say obi wo ha obenya fever, obenya headache. Obi wa ne pressure kosoro. Ade e beda di so obenya headache. Obi ani ye ne ya. Nti obi wo ha ne headache wa no maduro saa wonim se finani. Obi nim se ne headache na finasum. Obi nim se ne headache no se bi or sinus issue. Obi nim se aduane bi a wodie e na this headache or ya allergic to aduane bi na this headache na ba. Obi so nim se e bia the kidney kwa na esai e na the headache e ba. Ana obi nim se the kind of adwuma a wo ye e kura ana se chese adwuma bi a wo ye ana se ono one lifestyle bi na the headache na ba. Okay. Enti de e kan nyina na se headaches keke no. Wo ka se mo headache na wo hu se headache atoa so a day or two any kwasa wo ye de wotena se. Na mom no the complications ai wo mu ni se wonya headache na wa ampa wasama anka. Bebre no an ya de kro no a e de ba no. And I want we are the bit mekum if it has a father. Headache nkum nipa ya de no e de headache ba no e na bit mekum. Et wo de na kidney de ba kidney bit mekum. Wo de no headache no a de ba no e ye pressure na de headache ne ba e na wo pressure ni ntin de bia uti dwawo uti afu dwawo na wo mpa wasem nkan one day pepe no o pressure no bit manya stroke ni mu a utun famu eti headache obi bisa obi timi ba hospital obi bisa say na doctor headache timi kum nipa na they say yes they dey am say yes and say ya de kro no a e de headache ne ba no e na betima kum wo headache de e sign a e kire say ya de bi eta e kire na ewi ase obi anya headache da but enya headache no a enam say enya doctors ni nti no enme am pepere ho kra nko no maduro de metima ka no because headache bi wa na nya duro primary headache wo no obi wo a e kom na de na keke we aduro menu no didi obi wo na na kra na enya enough wada 2-3 hours uti bedwae wo uti mi da pepepa uti gwae no obi wo a ensa bi na wo no ensa na wo no no enye mman twe ho keke unya twe ho abegya wo ko no maduro ho aye de akose wuli ba eni nti ba wo be hunu sa de no ye say bi a doctor bi akira wo say because you guide it ba ye tin busa wo say how headache no ye check na medical care bibia ni ho a bitin busa say ya wudi time wo study ho a e de na eno a wo so unya headache no eno aduane be na wudi ye time wudi aduane no how many minutes na headache ne ba ye so na ye de boy e tin ma kira wo say aduane we wudi a ma me hu reaction ono di ye no a wo say eno me we pork me we ye na meti ye me ya be 10-15 minutes here me ya it next week no sa we ye no a esa ka no am say adante we pork ni ye ana say hwe nsa ni ye ana hwe coffee ni ye na je say wo de no ankoye ade bi na de ba yo but obi wo so de de na e yade e na de sa de na ba na sa yade na de aba so ukonom painkiller you are only killing the pain won't to react anything you can say painkiller you are killing no na wo brana the pain na wo brana se se aduni free system mu no no yade no e be say yin ho adi the mu awa we ya na e be beku it is opposite wo hunu we need to look at the cause of the problem you know the cause of the problem every headache can be cured completely once we get to know the cause of it now when any of such condition there like I say end point to me particularly yade bia time ninti no me ntimi jechire yade bia how bia say stroke say wona hyehyewo say we be ma ho ode aba form say odi dia de gina obo bia how bia no for number yi so end point ya obi okuma se kronom abo ahia takrade anaje queen of peace Tama committee 22 behind Koana so hotel eziama ewanzama techiman hensa number ni 0244 867068
0244 867068. Yada Dr. Dubois say yada endpoint homeopathic clinic and so ase one that woman tina na ochi inyasa enkomwe say ya with the party a she no so say sa na ochi bia ye no tina ochi besim se nkwa hoden wo ho a e be sign for abro mede afia abankwa atamaklum da tin nyina ase ene me editor Gina ya mi share nkwa hoden wo ho a e be se